barang keperbuat kan baik tua dalam doa. Sebab doa bukan Nabi, doa mukul ibadah. Doa utak ibadah ataupun pati ibadah. Ya ban malam yadullah yaghdab alih. Tu yang hanti doa ba Allah bukan Nabi, Allah bungai kurunyan. Nyom sia mana tidak temlaki bungai. Tuhan ke galak ti temlaki. Innallaha yuhibbul mulahina fi doa. Allah bukan Nabi, kebit-kebit Allah. Gegalak kurung mulazamah. Ada wewe, sampai tebing menua. Oh nak biru lah kelong tengok, hak biru tengok kelong salong. Tengah begah nah hadis. Ya, adapun na tirau reun ate gelakek akan taju terima. Kan dia ke. Sebab ate hendak terima ti temlake sebab galak Tuhan kena dengar doa hamba tu. Tuhan galak saya dengar doa hamba, suara hamba ke. Tak laki ada ke bibi kata doa lah. Mami yang dengar, kejauh aja. Ya, lagi dia bi terkah rubuduk. Kena rubuduk lepra. Ya, ada terus ada je jalan nanti ni boleh. Cuma punya orang galak ada je tanya ni depan dekah. Ya, laginya di pangpung tu kamu. Ya, kadang galak ada berkhabar ngan tu. Tapi menyuruh dah benci, tapi you. Jadi oleh kerana demikian hati kita melaki anak gebi baik ke bungai. Tuhan galak dengar doa hamba. Yang penting mulahin laki tabi buat Tuhan. Ya, yang sabda Nabi, innallaha yuhibbul mulahina fi doa. Kemudian lebih penting beramai-ramai kita dalam doa. Bahkan faedah doa tu ramai. Doa ramai menawan bukan Nabi pasal hadis. La yaitami'u mala'un fayad'u ba'dhum wa yu'minu ba'dhum illa ajabahumullah. Hana mutaho tabo jemaah yang kita yang ronyo. Kamu tahu jemaah ramai itu? Hana mutaho bukan Nabi tabo jemaah yang ngerti berdoa di sebahagian langkawannya. Dan giling amil di sebagai lain, melainkan tetap doa mereka diterima oleh Allah. Pada begah hadiah kini percaya. Lang kitab Tuhfatul Dzakiri. Ya, ban. Jadi arti keun ba'dhum kan kemcih nisbuhum. Ba'dhum sebahagian walaupun sirau langkawannya. Hana mutaho tabo jemaah yang ngerti berdoa di sebahagian. Dan giling amil di sebagai lain, melainkan tetap doa mereka diterima oleh Allah bukan Nabi. Ada keun ba'dhum kan nisbuhum. Ada dikira sabda Nabi, fayad'u nisfuhum wa yu'minu nisfuhum ajaballah. Mentaho tu bawa jemaah berdoa di sejengah langkawannya. Punya tengok tertuh berdoa. Tertuh dia amin. Dah barisan berdoa, dam. Doa. Ladom tu sejengah tu dia amin. Ada lagi yang bukan Nabi. Payah beramai berdoa, punya 200 rupanya bagi. Tertuh kaum doa. Nyuhanan menan Nabi baan ada kemaan tirau tirlun rupanya. Yang kira baan. Lain dia amin. Sabar lagi bandingan tanya pegat proposal. Tina bangunan kan pegat proposal. Anak berkira ramai pegat proposal siro betul ketua panitia. Lain direkam. Tahu direkam? Hai camat bupati. Ya, itu kalau cuba sebab balu pegat daya hilun. Daya hilun balu berkah ini kan. Ya, bambal dan pegat daya hilun. Ya, dan pegat permohonan. Menuju ke Pak Gubernur. Kemudian Pak Gubernur dia perhatian kan. Bertanya kata pegat daya. Itulah pada juri. Ya, jadi lujak apa camat? Tu camat hotel ke mana nyo? Bapa Abdullah Daud, urus peti. Kuna duduk saya kedai tinggi. Nah, lumba surat tunjuk Pak Camat. Yang kalian tu tulis. Yang rekau, mana dum no, ladum mereka mana depu pengertian dekom. Mana rekau tertuju. Mendak artinya hana keberatan. Mendukung, mana rekau mendukung. Ya, kalian tulis di Pak Camat. Sehubungan dengan surat panitia ditujukan kepada Pak Gubernur, tembusannya turut sampaikan kepada kami. Yang kami kerana macam orang murid gimana kami? Maka di pihak kami tidak menaruh keberatan, malah kami mendukung sepenuhnya. Tekan bicap. Nyan karena rekom pecamat. Pulang nak rekom pati, kebetulan katanya rekom pati, tahu pati video dia. Pak Nuruddin Abdul Rahman. Ilo cik kalau apa anggonya? Sebab lu masa muda-muda dulu kalau menurut tangga cik inan dakwah daerahnya tapi. Membeli dakwah. Ada ilmu dakwah di Malaysia wong datangnya tapi yang baru. Jadi menyepak peti Nuruddin Abdul Rahman dia punya dengar proposan daripada tu pulang kau kalau lagi ada orang. Hana mesti jak kantor re atu dia betul dekat. Nah, yang kerja lu tanya kan pulang mohon
hanya tak kai proses. Hanya dibilang katu berita tu surat doa kau mau proses. Neja aju kuih na cukup bahan ba. Nah, nya kaya yang lih lu daya katanya. Sebab nalum careko. Ba camat bupati. Tapi punya surat hana rekam. Hana pun cuba ada ngai meh jen tulis. Punya hana rekam, mengecik dari depan. Surat kan berat, kecik dari depan tu bupati. Nyai tik lantung. Tong pun depan tong bro. Kata bulan tak kirim surat hana berita tapi tak air betul lebih-lebih tepun lambayan. Tanya orang tu bupati duk deh pemabang air rawanya. Apakah apa kamu kata bulan kamu kirim surat hana berita tapi oh nya kamu ya kan lihat tung tu lekai tik lain ni. Ada bit tak kalah nan tepat lantung bro. Jadi oleh kerana demikian mudah-mudahan doa tu yang orang baik kecil lantung bro oleh Allah Taala. Ada tidro dua tu yang hanapai dengan Tuhan Allah Taala. Tak ramai-ramai itu. Lagi bertemu pingkau, menyembah bertemu pingkau dah abah rata gede. Ini pertemu dan kau belum bertemu pingkau. Tapi budak pingkau tadi largap dia bulan. Menyahana tuang tapi pingkau tak ada bulan Nabi. Ya, jadi menyembah menurut dia, orangnya ada masalah. Hai kiban nuku pingkau, pingkau bam doa menurut sabda Nabi. Arajulu ya dong, tirau reng bukan Nabi gemdoa. Kiban doangnya ya Rabu, ya Rabu, ya dongku, ya dongku. Wa mat'amuhu haram, padahal tengok doa baju makanan haram. Wa ma'syarabuhu haram, minuman pun haram. Banyak ku haram ke mah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa malbatuhu haram, pakaian ku haram. Fa aina yustajabu. Pandai terima doa model-modelnya. Nyaminya model yang ada pasal terima pingkau lagu. Tapi alhamdulillah ada masalah. Walaupun tidur rapat dengan lepas tak tengok kan. Tapi insya-Allah dengan ramai-ramai itu igak bulat-bulat pada bertimun. Atak dia tambah lagu dah pingkau dah. Jadi memang lon uranyo tukang pegat proposal. Kurunci tuan kai buka maya hadirin hadirat tukang bi rekom ka pekat. Ha pekat buka leung le jaro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك علما ما علمتنا فاردده إن هدينا إليه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البضة والضلالة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مأثوما اللهم إنا نسألك أمرنا وديننا وأهلنا وأولادنا وأموالنا ومدارسنا وتلامذنا في حفظك وكنافك فإنك لا تخيب الودائع اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بأحلالك عن رابك بطاعتك عن معذرك بفضلك أمن سواك اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان في البحر فأطلع فإن كان معدوما فأوجد وإن كان موجودا فاثبت وإن كان بعيدا فقرب وإن كان قريبا فسهل وإن لم يكن شيئا مكوين وانقله إلينا حيث كنا ولا تنقله لنا حيث كان وبارك لنا فيه وتولى أمرنا وهول بيننا وبين غيرك إنك على كل شيء قدير اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ارحمنا رحمة تغننا بها عمن سواك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والربا والزنا والطاعون والفحشاء والمهان وما ظهر منها وما بها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة